bambi nga woli kubona embeera ebere ya kinogogo, embeera ebere ya maziga, embeera ebere ya kiyongobero biwo byerere eno mudisi yeiganga bambi mukuwerekera Sheik Ismail Wantege bambi eyavire mbulamu obwensi. Sheik Ismail Wantege abaire muntu w'amaani no mu bitundu eby'eiganga n'ebisogo okutwayiza awalala era nga abaire ayambye kinene ino okutambuza eidiini ery'obusiraamu era nga tiyakoma kuno abaire yenigira mu bintu bingi ng'ebyobulimi, ebyobufuzi era nga abakulembeze bangi bambi abalonderwa mu bifo eby'endawulo naddala kuva mu bitundu eby'ebusuga babeire nga babisekuku mu mikono gye. Ekisinze kuleeta abantu n'okubona nti Sheik ono bambi abeire era nga musomi wa dduwa nga abantu babona abalina obuzibu bambi abayambaku yabasomera dduwa ng'akolesa ekitabo kya Kulaani era nga bangi bambi beesomboire okuva mu bitundu eby'endawulo okwidde okubawo mu kumuwerekera. Wabula okuziikibwa kwe kubaire mu katemba eriyo idea nga akoba ati ali kujja kugezaako bambi okukingula amaadi era ono abeire yeetemako omutwe ati waaba amaali tegagwa wabula ono amaiso gamumyuse kuba akozeeku ebintu ebibye nga wabeire yeesoma wabula amaadi gajire omaiso gagwa amangi era gateteganya bambi okuziika obe olumbe luno. وارحم جميع الأموات أهل بيته وأهل بيوتنا أنت الذي خلقتهم وأنت الذي متهم ارحمهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Sheik Wantege abandi gwe bali kwetanga mukwano gw'abangi bambi yafiire ekirere kya pulesa ekimaze ibanga nga kimubonyabonya era ono abeere nga atwalibwako madwaliro ag'endawulo bambi okumwidandaba wabula nga mye nga biremye era onako olwaido esaawa ddaabiri nga 12 famire ye bambi yalangirire akiseeka aviire mu bulamu obwensi bambi nga wenkukobye ono abaire empagi y'amaanyi no mu busiraamu ddala mu bitundu eby'obusoga n'okutwayiza awalala eggwanga lyona lyona nga abaire nga district Mulamba obusiraamu ku kiwaayo ekyekibuli era nga abantu be bamwidi kuba abaire atambula ebitundu eby'endawulo ng'abulira nga wenkukobye nti ono abaire Sheik nga ayambako ku bambi okusoma dduwa naddala abo abantu aba balina ebizibu eby'omaka ebibasumbuwa ebizibu ebyaki bambi babeere nga Sheik ajja yabasomera dduwa n'abannabyabufuzi bambi nga wenkobye babeere nga bamutuukirira yabasomera dduwa edda obuwanguzi era bangi bambi bawangwire nga bakoba nti edduwa Sheik lyabasomera ng'abita mu kitabo kya Kulaani oba oliawo. Bino ebyafaayo eby'omugenzi Ismail Wantege. Ismail Wantege yazaalibwa omwaka ogw'Olukumi-1974 afiire omwaka guno gw'Olukumi. Yazaalibwa omwami n'omukyala omwami ayitibwa Ibrahimu Wantege ne mukazi we Nayungweza Bina okuva e Bufuutuula. Ismail Wantege yasoma okuva mu primary 1 mpaka mu P7. Bwamala P7 awo yayina Oluwarabu lwe yasinga okugukamu paka bafiire esaawa eno nga ne regional card atwala Busoga okuva e Kibuli. Ismail Wantege afiire nga musadde mufumbo alesa abakazi babiri era alesa abaana 8 biological children. Mu baana 8 abalenzi bali babiri abawala 6. Mu baana abo 8 5 bakaenda okusoma oba okutaano wa myaka 3. Ismail Wantege ndukwita mu bufunze nga nkwana nti nduwa MC bula tujagisoma igulero lwa leero. Rabbi sallallahu alaihi wasallam yakuba nti omuntu yena ayamba mulekwa ajja kuba naye bolala mujjana bamba olukutiwa kulemesa ejjana abali kumbali eyo musambule ebiralina omutwala oguleta inshallah mulikuwayanga kabere mukwano gwemwe mwide sawa lino tambule mpula twide inshallah kabere mukwano gwe sawa lino banaye mwebaliraala ono inalesa makerenda gaseka ngo bibaba neyanziza buli ali kumbali atambule mpola alete neyanziza ino Allah akwikizeewo mukwano tambula
tambula mpolampola Allah agemerere muntu tutambule mpolampola inshallah nga tuli basiimu ino okuja okutuwerekera ku mukwano gwaife ekikoosi kyewoinewo kale katugume inna lillahi wa inna ilaihi rajiun banange mutambule otasigaleeyo okuba tukibingemaako banaye ebintu bigireke bikyukakyuka kubanga nze mulimu gula myaka n'emyaka mbaire nkukolako enemereire ayolwaleero embeera neeyo Allah tabaraka wataala tubakola ki atyo bwagera ayi nga banaye mwebale ino mwebalirala twa bambi nga wenkobye nti omugenzi Ismail Wantege abaire nga yamba kwino bana byabufuzi naddala okubona nga batuukiriza ebigendererwa byaibwe omwami ono ni Kabaka Ben aidde wano nga akiikira Robert Center Mukyagulanyi kulumbe era atukobeire mbu president alina obubaka bungi bwamuwaire ida atuse bambi kulumbe tusangaire okubona kale okusokera irala nenda okwebaza YY Media olw'okuvanga iyo yatuwa omukisa twayogeraku eri abantu eri eggwanga kitalo ino ekyamukaire waife Sheik Wantege abaire kyakwega abaire omusaada ayenda ensi ye omusaada abeererawo buli omu na mu buli mumbeera ife nga abana byabufuzi seeko n'abaita tusosola seeko n'abaira atwenda nga atera ino tuwabula oluisi wetu batulikola ensobi abaire muzaire kwegamba nga buli kyokola ageza kuino okulungamya so nsaba busabe nti yajiire Allah amugayikize amusoniwe ebyamusobaku era amuwe ekiwumula ekyemirembe ezokwenda wano wena otukobeire oti olina obubaka bwa president w'ekibiina kya NUP bwole Robert Center Mukyagulanyi Bobi Wine abeera tukoba kyabasoga okusookera irala president wa National Unity Platform tali mu Iwanga ali England atuuse okusaasira famire y'omugenzi nti kitalo ino kitalo irala Sheik Wantege ono yali asisinkaine ku ni president tigubeere gujja kuba n'ogusooka era president singa abairemu nendo bakakasa nti ngoli atuuse wano aye tasobwere olwewala yali ali ku mirimu gya igwanga obubaka bwanti isenga nze okusookera irala abasoga abenda ino mwebale kumulaga mukwano mwebale kwenda nsi yaimwe yakubiriza abazaire nti akaseera kano abaana bayize okuva ku masomero mukuuma abaana byabufuzi muchunga emida imwe mwende ensi yaimwe musomesa abaana mubalaga isanu kuba ensi yaibwe balinoje yagaliramu kubanga emiti emito negigumiza ekibira leo tuyayogere koko ku byakose gukula president Museveni wane byekusigukula president Museveni ebyo bimusula yankone era nendo kakasa nti buli gaja bali ku program ya kutolawo nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni abasinga gwe baidi nga Saabalwanya yenge ekimufuulo kuba Saabalwani akifuulira kuba na Uganda kuba tulugunya kuba bisabubi kuba isabwavu ngakoze seriani lyemundu wano tutujaje no mubyabukulembeze tujaje no mu politics wazira obubaka bwa president ayenda ina abasoga abalamuisa abasasiire yetuliye no muna kweno kuvirwa ku Sheik waife abo basomesa abamadini n'abatulungamya kubanga ezira bukulembeze butaveeri Katonda baba Sheik bano ne ba pastor bona n'abatuwa emikisa n'abatuwa sala edutamya ife muntebe ensi yasigalanga eri mirala toyanziza bambi mukulu Kabaka Ben Iganga municipality oli kwida Iganga municipality kijja kwekweka ndiwo era nendo kakasa nendo kakasa nti abana Iganga mube bagumu omwana omugegere mwangu wakubeeka kwamba oli nyamandogo mpulira kulumbe nga bakuba ati nyamandogo anasobola ekisooka obusooke n'akasense koona kanoni kanigo omutyere katola mu amata mwene mutyere yatandikako ati bananga obunoni buli kumalirawo omutyere era yaleeta bidole yataamu okutangira omutyere so ninze ndiwo kale bambi mukulu Ivan idotwogera ku tuyanza bambi mukulu Ben akakololo kali kun maluma buku ono ti wambulera nga kitalo ekya mukwano gwo kisalo ino kangemerero kasindalo
kiboneka obeera enkolagana n'inseeko ono nkubwa ine nga bali kwogerayo ng'omutwe okotaika wansi nakanti baba bali kulowooza ki? Yes sebo. YY Media tukwebaza olw'okugema omukolo ogwa omusomesa waife ng'omulyoyi w'emyoyo mwami Wantege. Personally mwami Wantege abeire mukwano gwange nga mubulamu bwa buliido abeire nga mbuuliriranga era nga tubeire tulina we tutyama owa omugenzi iraali mu tawuni ngakubulira ku biki ku byabufuzi kwegala bakazi ambulirira ebintu bingi engeri gye beebisa mu bantu kuwa abantu ekitiibwa kuwa abazaire ekitiibwa okuba omwikayikamu nti ensi ogiwangula nabwikayikamu ng'oludegere luli olugonvu aye nga lunina olusozi lwendukolivugiza gaali yankoba ati waikayikananga mwana wange buli kintu kyoyenda odakiwangula mu nsi eno nkuba ine ng'oyogera ng'olikobanga abantu ba Kigulu North abaidde gano mwe bali kwida bambi kitantu saidwa Kigulu North eyo nga ekusula ku mutwe ki eryo kyoli kuyikizaayo ng'omuna Uganda yena aba nikyali kwenda okutuusa ku bantu baine mu buweereza Kigulu North yebanzaala Kigulu North yenkuliire Kigulu North yensomera era Kigulu North yensula ensonga lwaki njogeireku Katonda nga atuyambye nga n'omubeezi nsaba nti Kigulu North yo nga eisaza lingemereku linteeketeeke linkobere wendi kujja obubi linsuukulumye insha Allah 2026 Katonda nga n'omubeezi waife kataligirya ndikwida bansindike mu parliament omusindike bambi wuyo weno linyama ndoga benze tiri nyama ndogo nze ndi baby boy obero kali kulya be nkali wa mwana muto ndi baby boy bambi tuyanza Kigulu North wala yenze municipality zena butinangire Kigulu South zena ndikwida wala bambi tuyanza mukulu Ivan muti yabule mukwano gwa wo mugenzi Ismaili Wantege bambi ngayogera kuko nife okufa kufuso okufa abantu bali kujja amaiso nga batujja ku mungeri y'ekikanga bwa mungeri y'ekibutikira era nga muichu eno abantu bangi abafuire wabulanga eriyo enimbe dojako wabonanga eriyo ebizibu bingi abagenzi balese so andi kuniseka waiswa avuwa ku masigidi salama kwatiro kwa mukibuga ekiganga atukobere kuku abantu betekere batya okufa tukubonanga bantu bangi bali kufa balanga tebalese biramo abantu batandika okulwanagana bali kwenda kunagana mandu abana benda kutemagana so ninzi tuwaye muku bambi niseka ayongere okutangaza aseka tusangire okubona sebo nga kitalo ekya Ismail kitalo sebo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amaina nairoboze Sheikh Muhammad wa Iswangobi okuva ku kyalo ky'Ebisei ngate ndi mukulembeze omukuba amayimamba mashidi salamu mu kibuga eky'Iganga mukasera kanendo kwebaza abantu mena mwena abasobola okutuwerekerera ku Sheikh kasera katono abantu bali kufaya abantu batya okuba kuba okwetegekera ku byokufa bakaita tukuba bisirani bafangeza kyakoze amaka gatandika kuyuga family kuyuga abantu bali kutemagana emisala tujiri kwa wala dise emisala tuli kuwa mukoti twetekere tutyo kufa kubo boyendo batoyenda ninze yazidi yendi kujoja okay basaba ni banyabo abali kutuwuliriza mwena yabali kutubona omulamwa gwange oba ntanda yembasibirira abantu mwena abasiramu nabatali basiramu ekisooka mbasaba nti twetereze nga Katonda akale kututuwala okufa kufuso okufa kubanga Sheik Ismail Wantege duzi twali naye muduwa olunaku lw'omukaaga ewa haji Asadi Katuntu ebulubandi twawaya naye twatambula naye era twasanuka naye olunaku olwo alunaku lwajiro kuwono lwaleero ngavira mu bulamu obwensi kyentegeeza nti kibuli ali eyo mwena balanga tweteketeeke ekisooka tusasula amabanda ekyokubiri tuboneke nga tuba abantu aba abensimbu ekyokusatu tweteekere okukola ebirabo mu maka gaife abantu bali kusumbu
bweno ba RDC ba DPC ku mapolisi ni ba lawyer mu butuufu bweno tulikwagala nga nifa abakulembeze ab'obusiraamu bali kudanga gye tuli abantu nga temuli kulekanga ebiraamo birambulukufu omuntu yagaba itako luisi agabire busiraamu ayi nga agabye na myoyo ebiri so ekintu ekyo mbakubiriza nti obanga kintu kya busiraamu kibe kya busiraamu nifa abasiraamu atuli eno wenapakatuli kimwe namwe n'abannamadiini ekintu kiba kya iddiini kibe kya iddiini kyoba ogayireyo so tubasaba nti banange ekyokubiri tusomesa abaana ekyokusatu tuyunga oluganda ekyokuna okufa kutufuukire okufa kuzira ku insha Allah akaseera kona nze niwe tujja ayi kikukyabira kweteekateeka tujje mu masinzizo tukulembeze Katonda tube n'emikwano n'abantu betuwangala nabo. Okay, seka we naawo kikirizibwa mu ddiini ly'Obusiraamu n'okola ekiramu naddala omusaada nga olikola ekiramu kyo nina mandu yena wa mugabira omuntu oti wenfanga muganda wange omukulu namutwalanga kikirizibwa ekyo mu busiraamu okusobola okola ekiraamo kyo era kikirizibwa nti siwemba nfiire mwene nga mwikiriza gaini okukaka kuno namwandu okumusika baganda bange namwandu mwene nasalawo yakuba ati mufamire enfumbirwemu oba be bwabakadde emitutu mukaka awaidemba okujja ofumbirwa oluuyi yasigaza ebintu bye binamuga nga binamulamira abantu bangi bali kujanga batumira ku bintu by'abaana mwandu ndibamulekwa abafamire mu abinaganga bunage na lugezigezi n'obuyinza kubanga muli ba DPC ebisobola okwana nabo ba RDC mwanaga ebintu by'abantu mu lugezigezi bana mwandu ayine nabakobera nti emaali y'omugenzi eba y'abaana bange na mukazi wange ate kikirizibwa na mwandu okuleeta omusaada gwa abafunye nga tiwa famire yange yafuna omuntu owo ku kyalo baida yamufumbirwa mu maka gange genaleka singa abanga bamaze okuyikanya nina mwandu nga bateesiisa ikirizibwa kubana mwandu amala emyezi 4 n'enaku 10 badi waire emyezi 4 n'enaku 10 na mwandu waidembe okwefumbirirwa wabanga asiimagene n'omuntu we atenge enumba ye mu bulambulukufu nga n'omusada tatunde bintu by'abaana waidembe okuleeta omusaada oyo yamukumira kawe era yakuza abaana era bangi babatuwaire era bangi tubabonaku era bangi tubawoga isaaku yesebo kale tubambi tuyanziza sek waiswa kankuleke jjo okola ebyo bambi embere tyo weri nga wenkobi okufa kufuusa okufa